Abantu bagira ngo inguto izirukira yo kubateganisa ya hartenga ruhija hamwe n'urwaha mukubo Bugarama Mbaramizi Buzanira inguto ya hartenga ruhija Butogota niyo burambuzi korabiro mu ihamba rya Bwindi Impenetrable Forest ukuza Kanungu kandi ezindi nezo mu town council ya ruhija kutogwa urudumu muka mutuwarizimu zone tukabere turakunda tuwarizimu zone habo kuba omwe turatunga abajungu bije tuganyigwemo omugentunguka konga ekiro tuteganisa na munonga bakatuzibira ngo itwe tutakakora ubukuto abarakora mu paka mbene tutiyeraho uburyo bwingi kugira ngo itwe tukore ogwo rukuto konka batuzibira urukuto woshemere kuba rurakogwa abarambuzi nimwe bararaba kandi ekiratayiza ihanga ryondo nengaji muri Bwindi kihorenga nizuba na rimwe itatayize sete abaturage bagamba hura mushaki witu abarimo Emeratire Fiona Nwamanya hamwe na Kajura Francisco bagira ngo kirukira yo kubasasa no kugira ngo government nekora sente nyinshi kurwo mukibera unka teri kufahanguto zurukurabomwe abarambuzi kingaruhija rukagumiza mu rukakwata hamuka ubwo rugudo twine tuwarizimu turabona abajungu kuga mu mahanga gaheru baraturete sente muri ruhija konko gwe rugudo rufire rukaruro rwa yunira hati bakatuta mu central government konka gwafire gwahwa kembere keboneri kandi abarambuzi barashike sente buri zuba kandi tihine ahantu hona aho shangize tezirishkereza abarambuzi eziri nko engageranya ko kusinga nko muri aba bagira ngo nibabura naho kurabya abarwire ukubatwara umarwaro agarumu iryarheja health center ya Kashatu hamwe n'irwaro irya Muko health center ya Kana naha magwariro mazima nemibazi erabava umwe uko mukazi yagirenda bakamwiharuje health center 3 ariko bari handa giye kushemeza kuza kumwisa hamugwa mwaratunga accident ule mwana yafira ko munda ningo mukazi yawe nineho kushasha amazima bitwo witu yariyo rugudo nangana gushi yariyo rugudo tinayo musasi tinayo ishomero likashenyuka eri ashangwa Kizenga primary school ejo shomero tijine tayireti umuringo ngo gumuye abaturage nibo bamwe betombo itahabu kubura aho kuraba iby'imishuburo yabo ikibari kugira ngo nicumbagiza iby'ubushubuzo mu ciceka arabamo ngane turakunurije turahinzi bemondi tugire turapatire mondi ziraza Kisoro hamwe nezira za Butogota konke mgudo zirafira mu muhanda izi ematwa ziraturetera n'ibintu ko buhunga isabune n'ikirwa mu town nabwe sikiri mu muhanda kugarukamu abantu aba uri mu yishengero kazahabwa district ya Rwanda Honorable Prosia Kampura raganise kugambaho nabebembezi arengurwa district ukureba ikirakoro hamisiriza amazima entasa mpango hati muri Uganda eraruga muri tourism kandi government eri kutamamani kureba ngo tourism yagira mani minji kandi nkabanyaruhija biri muraza kuganyirwamo ngo ruguto gwakogwa kanera kwa hamisiriza ngo ruguto rurenda koraki rurenda kugwa Onebo Akampura hagaritsire ya Hamza abaturage uko muyombezi wihanga His Excellency General Kaguta Museveni tubuhaburwa ubaherera ko muri Kigezi mu kwezi kwa 2 umwaka ogu agaragira kwenguto zona ezibyo burambuzo muri Kigezi zikorwa nyabura reka mbayise ho butumwa ngo President Museveni akata yekiragiro ngo ngutezo zona ezira lete ntasa manyazi nguto timwe ziraganyirwa mu kushenka abanyaruhije ezi nguto zikwatirire government munonga abwo kuba abajungu kubarija kunuya baraho mushoro kandi ogwo mushoro gurarabira muri government mwene zinguto zone za tourism roads government tukikiriza na President Museveni atwebembire twagira ngo zinguto zikogwe abebembezi ukuruga umuri Kigezi utwariremu no wa Rwanda Steven Ampeire Katyaba batwirira bashaba government kubongera sente zenguto abo kugira ngo Kigezi no muhanya ugurume bungo bingi ikiri kucumbagiza imirimo yo gukora nguto gasha kwa Jime Emmanuel aba Tayari West umururban